23. Grozdober 2018. gospodovo leto. Znači, na Šar-planine se nađeme. Vidi do prva ujde ide. V blizina sme na Karanikoličko jezero. Prvo uživajte v ovaj pogled na moja ta prekrasna Makedonija, na moja ta Šar-planina u Bavina. Od Ubavu po Ubavu. Zezu pozdravljam. Prekrasna ta Makedonija. U Bavina. Sad ne više Bog pravi. Zajedno smo su mamuti, Čkemberi su mamuti. Glimavce kad od Skopje, od Kavadarce, od Negotina, cela Makedonija. A klipče pram će, izvini. Tak ja se vratam.